So dyn ni yma yn Henfaes heddiw yn canolbwyntio ar Ffermio'r Amgylchedd. Dwi'n meddwl bod o'n hynod o bwysig mewn pwnc llosg, a hefyd mae'n rhywbeth mae ffermwyr Gymru wedi bod yn canolbwyntio ganrifoedd. Ond mae falle bod yna wahanol ffyrdd i gysidro a wahanol ffyrdd allan i ddatblygu y ffordd ni yn ffermio yn Amgylchedd i sicrhau y dyfodol. Dyn ni'n trafod sawl gwahanol pwnc mae heddiw a dyn ni'n ffodus iawn i gael ffermwyr sydd gyda profiad eang o Ffermio'r Amgylchedd a ffermio'r Amgylchedd yn ganaladwy sy'n siarad yma heddiw. Trafod ffyrdd maen nhw wedi arallgyfeirio, trafod ffyrdd maen nhw wedi gallu codi cynhyrchiant, ond hefyd wrth warchod cefn gwlad. Today I'm going to focus on how environmental schemes have had a very positive impact on our farm and how vital it is that conservation and productive farming work hand in hand, benefiting both. In addition, our improvements in the landscape have a very positive effect on the tourist industry and the well-being of our community. We strive to maximise the environmental gain out of our poorer land and try to improve our efficiency through our most productive land. And we believe that this sort of combination really does help strengthen the brand for Welsh beef and lamb and provide a really good story to share with consumers. I've come here today to talk about the businesses that we run at Ffermio'r with renewables, diversification to free-range eggs and full stock scheme that we run at Ffermio'r. So I believe for farming with the environment, it's vital that the farm is making a profit, because if the farm's not making a profit, then the environment will not profit either. So it's vital that both work together. Wedi gwrando ar y siaradwyr, dda ni'n mynd allan ar 4 stesiwn o amgylch Henfaes, lleoliadau gwahanol. Un yn gwrando ar genetic efo'r fucheslau. Grŵp arall yn gwrando yna i Geraint Jones yn sôn am godwygedd ac amaeth godwygedd, ac edrych ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud yma yn Henfaes a'r treialau sy'n mynd ymlaen. Mae Chris Diller yn siarad am bridd a rheoli pridd ac yn y blaen a chwistrellu slurry efo Dr Prysa Williams, a mae Jenny o Brifysgol Bangor yn edrych ar dechnoleg arloesol sydd yn cael ei ddefnyddio o fewn prosiectau i wneud â pridd. Even though I was speaking, I've learnt a lot from other farmers, and I've seen opportunities for my business to develop from today.